Hata Māori e whānau, nau mahara mai ki tēnei wahanga o te rā. Mai tō mātou ariki ko ihu karaiti, I raro I tōna upokotanga, ki te whakawhetai iaia mō tēnei rangi tino ātāhua. Nō reira hono mai kia hau I roto I tēnei ino I kaha. Yes, we thank the Lord for this brand new day, and that He asks us to join Him, to join me in this karakia I tēnei ata. I roto I tēnei wā tapu neka atu Te Rangi tukuna mai merekara. So in this moment of sacredness, we know that heaven moves and miracles are released tukuna ngā merekara. Me karanga tātou ki te aroaro o te atua me te arataki. Ngā manakitanga me te wabata pakari. So let us call upon the Lord's presence for His guidance, for His blessings, and also for opportunities at work to help us with our financial progress. E whakaatu ana I te puka piripi ana I te wahanga tuawha, rārangi te kaumaiwa ki a tātou. In Philippians chapter 4 verses 19, this reveals to us ka tutuki toku atua o koutou hihia katoa. Kia rite ki tana taonga nui I roto I a karaiti ihu. And may God and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Koinei te kupu taurangi. That is a promise. Koinei te kupu taurangi. Ai tēnei rā, ka whakatinanahia ki roto I tō oranga. And today, this brand new day, it will be activated in your life. Whakatinanahia, activated. Kia hono hohonu te manawa whakamari e tō wairua. Take a deep breath. Kia hohonu te manawa. Take a deep breath. Whakamari e tō wairua. Quieten or silence your wairua. Hea tērā. Whakatūwhera I tō ngākau no te mea. Kei konei te aro o te atua. And open up your heart. Whakatūwhera I tō ngākau. Open up your heart. No te mea. Because kei konei te aro o te atua. Because God's presence is already here. E tāriki ka hara mai a hau ki tō arawaro I tēnei wā tapu. Nō reira whānau, let us pray together. Lord, I come before you in this sacred moment. O e te ariki. E tākoto ana te ao I raro I te marumaru o te ata hau, I te ata noho, while the dawn still covers the whenua, still blankets the earth, I te ata noho in silence. E mohio ana hau, e hara tēnei I te aitua I konei ahau. I know that this is no accident, that I am here, no te mea, I rote e te paipera tapu nā te kaititoa matiu. I reira, e whakapono tōna kōrero I a mātou, I a te āhua, a tātou wairua, aha koa te āhua o tātou hirangaro, a tātou tinana hoki. E whakapono ana tō mātou kaiariki ki te hono mai I tō mātou wainganui, I a mātou I ngā hui mai nei, I ngā rōpū tuarua tua toru rānei ki te haramai. And yes, we know that this is something very spiritual happening here right now. As the Lord early this morning, moata o te ata nei,
ki te ohoreri a mātou tō mātou wairua, ki te tuke mai. Ara, tuke mai ki te nudged us with his elbow, so to speak. Ki te ohorere, ki te rise up, I raro I tōna upokotanga, under his authority. I raro I tōna whakaora, under his life-giving wairua, his life-giving spirit, kia mātou katoa, ki te hono mai aia, and join him. I tētahi Karakia whakawhetai whakainoi hoki, under his guidance to pray spiritually, knowing that he will come and be in our midst. Amen. Nō reira e mohi ana hau he mea wairua e tupu ana ka whakatakotoa hau I au ki tō aroaro. Nō reira I mua I taku tono ka piko a hau I runga I te whakamoimiti kua tūwhera tōku ngākau. Kua huri tōku wairua ki tō karanga. And therefore, before asking for anything, I bow down in reverence. Ka piko, bend, bow. I runga I te whakamoimiti in reverence. Kua tūwhera tōku ngākau with an open heart. My heart is open. Kua tūwhera tōku ngākau. Kua huri tōku wairua ki tō karanga. And my wairua is leaning towards your calling, Lord. Kua huri tōku wairua. My spirit is inclined to hear your calling. E te matua e mōhio ana hau e hara tēnei wā I te mea noa. Oh Lord, I recognize this moment is not ordinary. Ko ngā haura tuatahi o te rā, he taumaha tonu. He mea mau tonu. Yes, Lord, we know that the first hours of the day, these can be very weighty. They carry an eternal weight. Koina te wā e neke ai te rangi. It is the time when the heavens move. Ai tēnei rā, ka hihia hau ki te nekatahi me koe. And today I want to move with you, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Yes, Lord, kei te hihia hau, I want this prayer, kia waiho tēnei inoi, to be the turning point in my life in regards to I roto I tōku oranga pūtea, my financial life, e hara I te mea no te apo, not out of greed, of course. E hara I te mea and not out of no te whaiaro. Selfishness, whaiaro. Engari, nā te mea e mohio ana hau. But because I know that when you pour ina ringi hia, mai e koe te whakaratonga, when you pour out your provision, ka tai mai me te kaupapa, me te aronga, me te rangi maari. It comes with purpose, with direction and peace. Anō reira e pā I roto I ia matu wahanga tua ono, rarangi he aha toru te kauma toru, kua tuhia. In Matthew, it reminds us, but, what do you think? But, engari, kimi hia, seek I te tuatahi, first his kingdom, I te tuatahi, te rangatiratanga, the kingdom of God, o te atua, me tana tika, and his righteousness, ako atu enei mea katoa ke koutou, and all these things will be added to you.
Anō reira te whānau nei, ko tēnei rā ka whiriwhiri ahu I tēnei. Today I choose this. Ka whiriwhiri ahu ki te rapu I a koe I te tuatahi. Oh, e tariki. Yes, and may your spirit, Lord, be with us always. I raro I tō ingoa tino a tāhua, kei te hiahia hau ki te ora I tēnei pono, I want to live this truth. Kei te hiahia hau ki te whakatina nei te pono, I want to put belief, fidelity, te kaitiaki tanga, the stewardship, me te whakawhetai and gratitude into practice. O we tariki. Kia whakahoke a mai tōku whakapono. May my faith be restored. Ko ngaro ke, it has gone walkabout. It does get distracted. And kia whakawhirinaki anō taku ngākau ki tō pai, and may my heart trust fully in your belief in me again, your goodness in me again, e pā. Kia whakawhirinaki anō taku ngākau ki tō pai. Nō reira e pā I raro I tō upokotanga I nei ka tai te wā ki te mutunga tēnei whakainoi, whakawhetai te karangatu ki a mātou katoa, I raro I tō ingo tino ātāhua, tō ingo tino anake, tō ingo kei roto o kei runga ke, I tō mātou arero, e ki ana I ngā wā katoa tō ingoa ara, O Lord Jesus, o e te ariki. Yes, Lord, it's time to bring a conclusion to this Karakia I tēnei ata. In your name, Lord, I tō ingoa, in your name, I tō ingoa anake, I the only name, tō ingoa tino a tāhua, the most beautiful name, I te katoa o te taiao, I te katoa te auate, in all things, in our physical environment, I te auate o te rangi, in the heavens that we only know about, that you are I te katoa o ngā mea, that you are in all things. Ka whakahoki mai koe kia whakarite tōku ngākau kia whiwhi ai I ngā mea hou e ahu mai ana I a koe. And yes, Lord, we ask you for forgiveness for our hara, murua o mātou hara, and to purify us, to restore us, and to prepare our heart to receive the new things that are coming from you I tēnei rangi tino ātāhua. I raro I tō ingoa tino ātāhua hoki. Oh, Lord Jesus. Yes, Lord, I uplift all my family, my wife, our marriage, all of our children, regardless what shape they're in, wairua-wise, including us, regardless of how we were before. What matters is now we are renewed in your name, for you have come into our lives today to start again on this journey I raro I tō upokotanga, under your headship, I raro o tō manakitanga, under your care, intimate care I tō manakitanga rangatira, matua hoki, I ngā wā katoa. Yes, Lord, we thank you and praise you for our grandchildren, our children, and ngā rerenga ki te heke mai, and all those yet to come.
Mamahara mātou I a rātou whānau kei Tāwahi I Aotearoa, remember all those back home. Rātou kua pauri, kua mamai, kua wuatangi o rātou rangi I tēnei wā. Hoki mai kei konei, and they come back here to Australia I te whenua te momoia. Ki te manaki I a mātou I ngā wākato I a mātou ki te kura, ki te karakia, ki te mahi hoki. Nō reira pā. Ho hika tino roro te korero nei engari. Mai tōku ngā kau tino a tāhua tino whakapono I roto I tō ingo ānake, ai ake nei. Ake. Āmine.